नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मोगाचो येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मध्य प्रदेशातल्या झाबुआत 7300 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची केली पायाभरणी आणि काय प्रकल्पांचे केले लोकार्पण। भारताच्या चरित्राकडेन संबंधित शिक्षण व्यवस्थेची आयज आसा गरज। राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमांतल्यान हे कार्य व्यापक प्रमाणात मुखार व्हरप आसा शक्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुसऱ्या इंटरनॅशनल पर्यावरण आणि सस्टेनेबिलिटी गोवा परिषदेचो निरोप सुवाळो जालो ताळगावच्या डॉ. श्यामा प्रसाद इंडोर स्टेडियमार। गोयच्या नामनेच्या आरोग्य निकेतन आयुर्वेद क्लिनिक, पंचकर्म केंद्र श्री आयुर्वेद आणि सार्थक फाउंडेशन हांच्या जोड पालवान फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात आयुर्वेदाचेर चर्चासत्राचे जाले आयोजन। मंत्री गोविंद गावडे आशिल्ले मुखेल सोयरे। आणि भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मजगती 19 वर्सां सकयल्या दादल्यांच्या एका दिसाच्या संवसारीक क्रिकेट खेळांत ऑस्ट्रेलियान 50 षटकांत 7 गडे वगडावन केल्यो 253 धांवड्यो। जैता खातीर भारता मुखार 254 धांवड्यांची दवरल्या मोख। आणि आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज मध्य प्रदेशाच्या भेटेर आसात। मध्य प्रदेशातलो आदिवासी बहुल जिल्लो झाबुआ हांगासर तांणी 7300 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची पायाभरणी आणि काय प्रकल्पांचे लोकार्पण लेगीत केले। ह्या भेटेर तांणी 2 लाख महिला लाभार्थ्यांक आहार प्रशिक्षण योजने अंतर्गत आहार अनुदानाचो मासिक भत्तो भेटयलो। मध्य प्रदेशात जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेत मतदारांनी दाखवून दिले की लोकसभे खातीर तांचो मूड कसो आसा। डबल इंजिनाच्या सरकाराक मतदार प्राधान्य दिता हे दिसून आयला अशें ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले। विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। विपक्ष के लोगों को जमीनी हकीकत का ये आईना मध्य प्रदेश ने पिछले चुनाव में जनता का मिजाज क्या है वो दिखा दिया है। मध्य प्रदेश को मौका मिला इसलिए दिखा दिया, लेकिन ऐसा ही मिजाज हिंदुस्तान के कोने कोने में है। आदिवासी लोकांच्या भुरग्यां खातीर एकलव्य योजने खाला आता आवासी शाळा उक्त्यो जातल्यो अशी घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी झाबुआत उलयतना केली। आपका सम्मान भी और आपका विकास भी ये मोदी की गारंटी है। आपके सपने, आपके बच्चों के सपने, नौजवानों के सपने, ये मोदी का संकल्प है। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का फैसला मोदी सरकार ने किया। टंटिया मामा के बलिदान को याद कर आज बलिदान दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के नाम पर आज मैं युवाओं के लिए क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की घोषणा कर रहा हूं। काँग्रेस आणि तांचे वांगडी पक्ष स्वताचो पराजय दोळ्यामुखार दिसपाक लागिल्ल्यान एक निमाणो खेळ करपाच्या तयारेत आसात।
काँग्रेस पक्ष सत्तेर असताना लुटता आणि सत्तेच्या बाहेर असताना लोकांमध्ये झगडी लायता असो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी झाबुआत सभेक संबोधित करताना केला। ज्यादातर राज्यों में सरकार से बेदखल करके जनता जनार्दन ने इनकी लूट के रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ये वापस कुर्सी पाने के लिए जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, इलाके के नाम पर टूट करवाने में, फूट करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन देश इनकी हरकतें देख रहा है। देश इनके मंसूबे सफल नहीं होने देगा। भारताच्या चरित्राकडेन संबंधित शिक्षण व्यवस्था आयज आवश्यक असून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमांतल्यान हे कार्य मुखार व्हरपा खातीर व्हड प्रमाणात आवश्यकता आसा। ताका लागून अशा प्रयत्नांतल्यान समाजाक जोडप ही आमची जापसालदारकी आसा अशें महर्षी दयानंद सरस्वती हांच्या 200व्या जन्मदिसा निमतान आयोजित कार्यावळीत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले। आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान तांणी ह्या कार्यावळीक संबोधित केले। समाज का एक वर्ग भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से लगातार दूर जा रहा था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटो इसका आह्वान किया। उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखे, तार्किक व्याख्या की। उन्होंने रूढ़ियों पर खुलकर प्रहार किया और ये बताया कि भारतीय दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में आत्मविश्वास लौटने लगा। लोग वैदिक धर्म को जानने लगे और उसकी जड़ों से जुड़ने लगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि म्हैसूरच्या सुत्तूर जात्रा महोत्सवात वाटो घेतलो। ह्या वेळार तांणी रामलल्लाची मूर्ती तयार करपी शिल्पकार अरुण योगीराज हांचो भोवमान केलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आमच्या देशाची सांस्कृतिक चेतना केंद्रां पुनर्जीवित केली आणि संवसारीक मळाचेर भारताक मानाचें स्थान मेळवून दिवपाचो वावर केलो। अयोध्येत राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर ह्या सारख्या भारतीय सांस्कृतिक चेतना केंद्रां परत एक फावट जागयल्यात अशें ह्या सुवाळ्यात उलयतना केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी सांगले। विरासत को विश्व के पटल पर गौरवान्वित करने का काम किया। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, बाबा केदारनाथ और बद्रीधाम की नगरी का पुनरुत्थान, ढेर सारे हमारे सांस्कृतिक चेतना केंद्र को मोदी जी ने पुनर्जीवित करने का काम किया। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज राष्ट्रपती भवना सामकार चेंज ऑफ गार्ड सुवाळ्यात वांटेकार जाली। राष्ट्रपती भवनात तैनात आशिल्ल्या अंगरक्षकांच्या सीख रेजिमेंटाच्या 6व्या बटालियनाचो कार्यकार पुराय जाल्ल्या कारणान 5व्या गोरखा रायफलाच्या पहिल्या बटालियनाकडेन कार्यभार सोपयलो। ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें की चेंज ऑफ गार्ड ही पोन्नी सैन्य परंपरा आसा। तांणी 5व्या गोरखा रायफलाच्या पहिल्या बटालियनाचें स्वागत केलें आणि अधिकाऱ्यांक परबी भेटयली। आज अपना कार्यकाल पूरा करने वाली 6 सिख भारतीय सेना की युवा और अनुशासित बटालियन है। मैं कर्नल गणेश शंकर विद्यार्थी तथा 6 सिख के अधिकारियों और सैनिकों की सराहना करती हूँ। इन्होंने नवंबर 2020 से अभी तक अपनी जिम्मेदारी की पूरी निष्ठा से निभाई है। दुसऱ्या इंटरनॅशनल पर्यावरण आणि सस्टेनेबिलिटी गोवा परिषदेचो निरोप सुवाळो ताळगांवच्या डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर जालो। ही कार्यावळ गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि भारतीय उद्देग संघटना तशेंच मंथन हांच्या जोड पालवान आयोजित केल्ली। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष RB बरड हांणी उलयतना सांगलें की गोंयांत अशी आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषद घडोवन हाडून गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान खूपच तोखणायेचें काम केलां।
Concerns will help not only Goa but also India move forward on this path towards achievement towards net zero emission target by 2070. I wish that I could have attended all the sessions, but unfortunately I could not attend the events for the first 2 days, as ours Gujarat State Assembly is also going on in the state. Sustainable development is where resources are used for the purpose of meeting human needs while still being unconscious of our future generations' needs, so that they also meet their needs without stressing these resources. Respecting the environment and sustainability has always been deeply rooted in our Indian culture. Let us stand together in our commitment to accomplish this place, structuring the present for a future, sustainable future for commitment to actions. गोयच्या नामनेच्या आरोग्य निकेतन आयुर्वेद क्लिनिक आणि पंचकर्म केंद्र श्री आयुर्वेद तसेच सार्थक फाउंडेशन हांच्या जोड पालवान फोणेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात आयुर्वेदाचेर एक चर्चासत्राचे आयोजन झाले। ह्या चर्चासत्रात नामनेचे वक्ते पद्मश्री वैद्य बाळिंदू प्रकाश आणि वैद्य आशुतोष पाटणकर हाजीर आशिल्ले। खेरीज मुखेल अतिथी म्हणून कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आणि आदले खासदार नरेंद्र सावयकार, आरोग्य निकेतनचे डॉक्टर समीर जोशी, श्री आयुर्वेदचे डॉक्टर महेश पाटील, सार्थक फाउंडेशनचे सुरेश नार्वेकर आणि विनोद चिमुलकर हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या विशिष्ट उपक्रमा खातीर आयोजकांचे कौतुक केले आणि सगळ्या प्रकारचे सहकार्य दिवपाचे आश्वासन केले। त्याचा जो परिणाम जो आहे त्याने संशोधन केलेलं आहे, त्याचं सायंटिफिक रिझन्स त्याने समोर आणलेलं आहे आणि त्याच माध्यमातून मला वाटतं आज 2000 अधिक होऊन कॅन्सर आणि वेगवेगळे पेशंट्सना त्यांनी एक नवं जीवनदान दिलेलं आहे। आणि मला वाटतं अशा तऱ्हेचं एक ज्ञान आपण आत्मसात करावं, सरकारचा एक भाग म्हणून त्याचं अभिनंदन करतोय आणि तुमच्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये जे काही मदत लागणार ती मदत मी सातत्याने, कारण तुम्ही जे काम करता आहात ते लोकांसाठी करता आहात। आदले खासदार नरेंद्र सावयकर हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले की समाजाक आणि भावी वैद्याक असल्या कार्यावळींची गरज आसा। Nowadays we feel that Ayurved practitioners, they are being honored, they are being respected. There were times when the Ayurveda was not even looked at, and people who used to pass out from the Ayurved colleges, they used to consider doctors then used to be considered as they're not doctors at all. But nowadays the things have changed. The world is looking at Ayurveda with respect, and Ayurved practitioners are also being respected the world over. However, what we need to do is, basically the Ayurveda requires evidence, and this is more important. And when I went through the letter which was submitted to me while inviting me for this function, that this clinicon, the entire approach of today's conference is basically to find out the evidence-based studies, the research that has been done, and that is more important. Nowadays the student, whosoever it is, people ask for evidence, and this is evidence-based world, knowledge-based world, including the evidence. पद्मश्री वैद्य बाळिंदू प्रकाश हांचेही ह्या वेळार उलोवप जालें। ये क्लिकॉन जो 2024 है, इसका उद्देश्य है कि आयुर्वेद जगत में जो क्लिनिकल वर्क हो रहा है उसको हाईलाइट करना। तो मैं एक उत्तराखंड बेस्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और ओवर द ईयर्स मेरे को 47 ईयर्स इस प्रोफेशन में हुआ है। मेरे पिताजी भी वैद्य थे और मेरी डेटाबेस प्रैक्टिस शुरू से रही है। तो इसके माध्यम से मैं एक ऐसी बीमारी जो दुनिया में लाइलाज है, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, रिकरिंग बार बार होती है एंड ऑलमोस्ट मार ही देती है, आज मैं करीब 2000 मरीजों का अपना चिकित्सा अनुभव दिखाऊंगा कि कैसे आयुर्वेद एक आविष्कार के तौर पर, एक अनुसंधान के तौर पर डेटाबेस प्रैक्टिस कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि आज की जो मांग है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अभी आज के मुख्य अतिथि बोल गए हैं, एविडेंस एंड एविडेंस, तो एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जो कि समय की मांग है, इस क्लिनिकॉन के द्वारा ये एक बहुत अच्छा माध्यम है और मुझे प्रसन्नता है कि मैं उत्तराखंड से यहाँ पर उसके लिए आया हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फेब्रुवारी सावन 2 दिसाच्या संयुक्त अरब अमिरात देशाच्या भेटेर वचपाचे आसात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भारत देशाचे प्रधानमंत्री ह्या नात्यान संयुक्त अरब अमिरातीत 7वी भेट आसा, जाल्यार फाटल्या 8 म्हयन्यांतली ही तांची 3री भेट आसा।
ह्या वेळार ते संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायद अल नह्यान हांची भेट घेतले। ह्या वेळार द्विपक्षीय संबंध अधिक घटमूट करपा खातीर भासाभास जावपाची शक्यताय आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान कळीत केलां। ह्या भेटेत ते संयुक्त अरब अमिरातीचे उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि संरक्षण मंत्र्यांची भेट घेतले। दुबईत जावपी संवसारीक शासन परिशदेत ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान वांटेकार जातले आणि संबोधनय करतले। अबुधाबीतल्या पहिल्या हिंदू देवळाचे तांच्या हस्तुकी उक्तावणी जातले। आणि आता खबरोपत्रांत घेऊया, माफ करात, आणि आता खबरोपत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो येवकार। पळोवया मुखावेल्यो खबरो। भारतीय जनसंघाचे फुडारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय हांची आयज पुण्यतिथी। मथुरा जिल्ह्यात 1916 वर्सा जल्मल्ल्या उपाध्याय हांची 1937 वर्सात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार हांचे कडेन भेट जाली। तेन्ना सावन ते संघाच्या कार्याकडेन जोडले। 1967 वर्सा ते भारतीय जनसंघाचे अध्यक्ष म्हणून वेंचून आयले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आर्गां ओंपतना सांगलें की उपाध्याय हांणी भारतीय संस्कृती आनी परंपरा हांकां केंद्रस्थानी मानून फुडलो मार्ग दाखयला। तांचो होच मार्ग विकसीत भारताच्या निर्मिती खातीर प्रेरणास्रोत जालो अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात म्हळां। संवसारीक स्तराचेर भारतान आपलो आयज ठसो उमटयला अशें मत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी उक्तायलां। ते काल ऑस्ट्रेलियांत पर्थ हांगासर भारतीय समुदायाक संबोधीत करतना उलयताले। भारत ऑस्ट्रेलिया वांगडा द्विपक्षीय संबंध परस्पर सहकार्य वाडोवपा खातीर कटिबद्ध आसा अशें सांगीत दोनूय देशांची संरक्षण दळां एकामेकाक सहकार्य करता अशें तांणी मुखार सांगलें। 2047 वर्सा मेरेन भारत एक विकसीत देश जातलो असो विश्वास तांणी ह्या वेळार उक्तायलो। संगीत नाटक अकादमीच्या वतीन कला आणि संस्कृती संचालनालय आणि कला अकादमीच्या जोड पालवान अमृत युवा कलोत्सव ही कार्यावळ आयोजित केल्ली। ह्या कार्यावळीत प्राचीन भारतातले संस्कृत विद्वान ह्या विशयाचेर चर्चासत्र जालें। ह्या कार्यावळीक संगीत नाटक अकादमीचे अध्यक्ष संध्या पुरेचा हांच्या उपस्थितीत जाल्ल्या चर्चासत्रात पी.एल. भट्टाचार्य हांणी भारतमुनी, रिटा गांगुली हांणी कालिदास आणि करुणा विजयेंद्र हांणी सारंग देवा ह्या विशयाचेर अभ्यासपूर्ण माहिती दिली। हाजीर आशिल्ल्या संस्कृत भाषेचे विद्यार्थी, नाट्य अभ्यासकांनी प्रश्न विचारून ह्या चर्चासत्रात वांटो घेतलो। रत्नाकरा रिलेटेड टू डांस, शारंग देव के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशंस इंट्रोडक्शन के हिसाब से डॉक्टर राज सत्यनारायण जी, प्रेमलता शर्मा जी और अड़ियार का पब्लिकेशन जो है वहाँ थोड़ा मिलता है, बट भरत मुनि से नहीं मिलता। लेकिन शारंग देव के ऊपर जो उन्होंने काम किया है जो है बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशंस और ट्रांसलेशंस मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली देर इज नो कंपाइलेशन ऑफ एंटायर शारंग देवा टेक्स्ट। That is the problem what we are facing, and my interest started in Sharanga-deva because of the Desi Parampara, which is connected to the Karnataka dance traditions. When I looked into the Beluru, Halebeedu, Madanika sculptures, we could see lot of Desi aspects there. It is indeed a novel task to understand Bharat Muni during this Amrit Kal, as I sincerely feel that is crucial to empower us to reflect on the Indian performance tradition under a new light and help us to determine newer paths to contribute back to the pool. In today's time, as someone begins to know about Bharata Muni and understand his treatise, they may come across a lot of prevalent presuppositions. In pre- as well as post-independent India, few Indic scholars alongside some of their contemporaries in abroad began translating Bharata Muni's text into European and other modern Indian languages. They intended to bring the repository of knowledge embedded in there and in intricate documented system of Indian dramaturgy to the fore. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगलें की काँग्रेस काळांत तांच्या सरकारान देशाक पुराय लुटला। तांणी केल्ल्या भ्रष्टाचाराक लागून देशाची अर्थव्यवस्था सामकी इबाडली। भाजप सरकारान श्वेतपत्रिका जारी केल्ल्यान सत्य परिस्थिती लोकां मुखार आयली। सवाल ये उठता है
कि आखिर कांग्रेस देश को कैसे लूटती रही, देश को कैसे पीछे ढकेलती रही, कैसे उनकी नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण देश लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था हो गई थी। हमने देश हित में पिछले 10 वर्ष चुप रहे। हम चाहते पहले दिन भी श्वेत पत्र ला सकते थे, देश का नुकसान ना जा, देश का मनोबल ना गिरे, ये हमारी प्राथमिकता थी। आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसोच विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रति फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। दक्षिण आफ्रिकेतल्या बेनानी हांगासर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मजगती 19 वर्सां सकयल्या दादल्यांच्या एका दिसाच्या संवसारीक क्रिकेट खेळाची निमाणी फेरी सध्या सुरू आसा। ऑस्ट्रेलियान कुरुबावलो जिखून पहिली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना भारतान 50 षटकांत भारतान 14.6 षटकांत 2 गडे वगडावन 52 धावण्यो केल्ल्यो। ऑस्ट्रेलियान 50 षटकांत 7 गडे वगडावन 253 धावण्यो काडल्यो। आता भारताच्या मुखार 254 धावण्यांची मोख दवरल्या। भारताच्या वतीन लिंबानी हाणें 3 विकेटी घेतल्यो। ऑस्ट्रेलियाचो खेळगडो हरजत सिंग आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 22.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मध्य प्रदेशातल्या झाबुआंत 7,300 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची केली पायाभरणी आणि काय प्रकल्पांचे केलें लोकार्पण। भारताच्या चरित्राकडेन संबंधित शिक्षण व्यवस्थेची आयज आसा गरज। राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमांतल्यान हे कार्य व्यापक प्रमाणात मुखार व्हरप आसा शक्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुसऱ्या इंटरनॅशनल पर्यावरण आणि सस्टेनेबिलिटी गोवा परिषदेचो निरोप सुवाळो जालो ताळगांवच्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद इंडोर स्टेडियमाचेर। गोयच्या नामनेच्या आरोग्य निकेतन आयुर्वेद क्लिनिक, पंचकर्म केंद्र, श्री आयुर्वेद आणि सार्थक फाउंडेशनाच्या जोडपावलान फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात आयुर्वेदाचेर चर्चासत्राचे जाले आयोजन। मंत्री गोविंद गावडे आशिल्ले मुखेल सोयरे। आणि भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मजगती 19 वर्सां सकयल्या दादल्यांच्या एका दिसाच्या संवसारीक क्रिकेट खेळांत ऑस्ट्रेलियान 50 षटकांनी 7 गडे वगडावन केल्यो 253 धावण्यो। जैता खातीर भारता मुखार आसा 254 धावण्यांची गरज। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज पणजीक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यार 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यार 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यार 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।